Announcing the arrival of Yang Berbahagia Profesor Datuk Seri Dr. Syed Arabi IB, Rector of the International Islamic University Malaysia, together with Professor Dr. Nik Ahmad Kamal Medi Mahmud, Deputy Rector for Student Affairs, International Islamic University Malaysia, accompanied by Associate Professor Dr. Syed Zahir IB, Dean of the Center for Foundation Studies, International Islamic University Malaysia, followed by Brother Istihar Ishaq, Deputy Dean for Student Activities Department, Director for Ta'aruf Program 2011-2012, and Brother Syafmi Ibrahim, Manager for Ta'aruf Program 2011-2012, Deputy Deans, Heads of Department, and Senior Officers of the Center for Foundation Studies, International Islamic University Malaysia. وصل الأستاذ دكتور سري دكتور سيد عربي عيدي مدير الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وبرفقته الأستاذ الدكتور أحمد كمال بن محمود نائب مدير الجامعة لشؤون الطلاب في الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، يصاحبه